zo tu ni KUKI news và zo se na bon cha ven lem nei vin tu ni 5 September nisim nga ni a hita in 2025 September ni a chong hi igam sungova thu so hung ki bol ho ga vekit ho hitin igam sung inam sung he tu le tu ai sentiment sang mama mun tina hi igam inamin anakinep pi phat I chan ham khat thip be a igam inama dinga tok nei ho center to tok nei ho hin ipi ain seido divem igam inama dinga hi ipi thulu na ahong umin igam inam gen thei ha sat na ho hi I chan ge ya ma son na akinei dem ti a hi mi zo sen I bil hi ki do so ke a hi hichin ka a chu zan hi thil so hole MHA a ko na thu hung ki phong ho chu ivet na wa hi le mi pi ilung kim po vi ti hi mu a hi in tu ni I hung ho lim na diu jong hi ka velo chun zan hi a center government to sign ball ho zo se ninga ni kho ninga sung hi tep pi ai ti jong hi mu a hi in inam sungwa ki ga na cha chom chom hi ahung do ta in ichi inam sungwa thu phon ho hi aban banin hin vel haw hitin I to bang bang thu pi na uma a hi lo le igam inama dinga I chan ge ya ma sot na inei wa hichiwa hi KUKI cha ten ipi bol wa hi le ilung tup imol so thei diu ham ti ho hi holim na hin nei ho hitin chule tu le tu a hi MIPIN jong SoO le KZC ho hi nampi LAMKAI a ki POM TALOU ding hi ti ho chan ge jong hi thu so a hi tain a ji chu ama hon thu phon a hin bol hol jong jan hla a jong in a sei tawin in a ve tawin pu ginza in ama press mangcha KZC letterhead mangcha thu a hin so na ho jong chu imu so ke hin ama chun news media hon a hi THEI le thu hi adi lo langa ni sei pi hi win ti a hi in a chaina langa seina wa jong chu buffer zone hoita maintain ding ti a hi ni jong le highway ki hong ding hi chiwa center force ho deploy ni ball pi win hi chu mi pin to sot no win ti ho chan ge ki sei ho hi tu ni a hi mi pi alung kim ta poi ti hi mu a hi in KZC in jong ki holding a che ma sanguwa KUKI cha te chen na zo se district zo se a public consultative meeting ananeu a hi in hi chiwa chu ipi ki sei ham ti hoi anaki hol po in ipi hi zong la inam pin adei le mi pin adei pa chu che pi vintin hi chi chu din pi na win ti chu mi pi kinep na a hi in SoO hon zong masanga hi chi su extend abol masanga wa jong an holim na ho chu he so ke wa hi in hichiwa ama hon mi pi anal hep lung mo naw chu ipi ham iti a hi le 2008 na kilol na hichi 2008 na agreement anaki sign Manipur integrity ki athelo ding hi ti pa chu akipom ta po in 2023 a chu atha bia government hinga hi ukil khat ki goya advocate khat hoita ki goya aman lekha eji pi wa hichi dungjuya chu demand ki bol a hi tai ti pa hi mi pi hinga phon do na hin nei wa hi le yenge tu chungwang hi inam pi gen theidan inam pi ha sat dan ho jong hi ama hon jong a he so kevin amit na mu so kevin mi pi kinep na banga na hin tong win ti ti chu mi pin kita sana ngan si na ki bol a hin ahin la jan hi thil so ja chu mi tampi jan ha chu kei to na ba wa hi le a I mulo dim se na ding kata sanin mi zo se chu puna a amit hlido loi a hi lawai le gal inei lai wa isopi I u inaw deilo bola a bol na ho chu inamu so ke de wahin a video ho jong chu hung tha viral kitnin ivet na hi zong le ivet masang sanga alim imu a hi le a chan zo seo cho tha be a hi ta chu
imit la kimu imit hi pul chut jeng ji in ahin la tu ni inam kine pi hoven hi chi to banga to gon ane wa center to sign ahin bolwa Manipur integrity ki thelo ding hi ti lang jo hen sa sign ke bol pa hi MIPIN akidei ta poi ti pa hi mu hi in hi za chu tu jong hi igam inama dinga pona hon thu so za chum ahin bol na ho in vel ha de wa hi in tu jong hi MIPIN free movement hi la waile Manipur integrity ke thelo ding hi ti sign ke bol pa hi akipom poi ti chu MIPI hon het diwa in phone wa hi in amasa pe na hi UK ne ho thu phone ga veleuhan masanga UTV ho ana lai wa cho hoi ta hi chu ana chi zom hen lang hele tu ni hi chi thil so ho hi loading hi e ho hin lampi in zot di tiang ole lam langa son hlading hi in tam khajiven hi za chu tu ni jong hi lam hlang i chot kha wa hi hi chi wa UK ne hon thu phone anei na wa asei pau hi social media jong viral mama hi ta in a sim so ke deu ka ta san ta in tu hi chi KUKI zo MIPIN SoO la jong 90% in aphat sa lo a dei lo hi chi sign hung ke bol na chunga hi SoO 90% in jong dei pon tin MIPIN jong akidei poi ti hi in Manipur melma ho to nong chen khom kit ding hi akidei ta poi hi za chu hi chi wa thu ki so pa hi ninga sunga sign ball hon agang thei pe na ngai dam na hung ki thum diu na PR ball ho jong na nung la do diu na sign ball ho jong withdraw na ki ball diu hi khuti han lang hele ipu ipa chon da na ngai dam ki ball ding hi in a khuti lawa hi le nung le ma le koima ke oimo na loading hi chi wa hi you can en pan ahung ki la ninga sunga koiman ngai dam na hin ki thum lowa na to na ahung ki nei kha hi le MIPI na to na gel de hi ti jong hi her sa na hin bolovi ti hin ninga sung hi phat ate pi win zan hi assign ball ho zo sin agang theilam pe na hung ki su thip ti wa hi ti hin zan a jong chu KKVV ho thu sei ho jong hoi ta ina ngai la wa hi ta in tu ni a jong hi a point tampi hin sei u jong le adang tampi pi ho chu hin sei daw hi tin tu ni adi se na gala a in ko an bei ho a hi lo la in sung min gen thei ha sa na tho ho de chu amit hi lon deu hi ivet na hi le ki mu ma sa hi gen thei ha sa na hi chi chan ge i to wa igam ina ma dinga ta chanu ta chapan a hin kho jani wal an pe do ta wa tu ni ai hon hi chi agreement sign mai ya i chai deu hi ta inam pin atup la adoi gen thei ha sa na an tho ho mi jani wal hoi hlom i sa na la yu ham a hi thei ai la gang thei lam pe na mo pu na kipi CSO LAMKAI hon coffin ho jong na tha sip diu remembrance war of remembrance lim kita ho jong ki tha ta ding coffin ho jong hoi ta ki koi ding hi chiwa BOINA sim ahung uma hi le ki den tet pi ding hi ti jong hi UK ne in thupon ahin bole ti jong chu he thim na device in phone kin wa hi in chule hi chiwa people packs kiti hon jong thupon ahin nei naw chu amawai people agree movement ti ahin people movement chi pi dinga dei sa ho a hi vin ama hon ahin sei na wa chu tu chunga SoO in ama ho extend ball na dinga MHA to sign a ball wa KUKI zo MIPI ho dei banga na ato lo zi vin hi chi hi akipom pon chule KZC in zong MIPI dei banga na tong lova ama ho phat chum na dingai to highway a hon zi vin ke hon KZC zong kapom pove hi chi hi ke ho KUKI cha te dei dan a hi poi aji chu 3 May 2023 patna gen thei ha satna na ki to May te hon
kuki chate genocide bol na gal in bol khumova izat ham khat ei thaw a hi ta in tu ni a hi kuki chaten UT with legislature ti lawa hi I macha ki pom thei ta lo ding hi free movement hi hen a hi lawa hi le kuki chate to meitei ki cham na dinga hi political solution permanent political solution a lawa hi le ki pom thei ta lo ding hi free movement jong ki sa pon tin aban le Manipur integrity ki loading hi chiwa UT ki thum hi thildi a hi poi hi cho ki pom loading hi UT with legislature aban le free movement jong thai loading hi ku ki cha te dinga political solution khat a to ka hi cho hi I macha ki pom loading hi tu nia KZC le SoO group in pan ala na ho jong akipom poi ti pa hi phun do na a hin bol ve ti a in tu a hi kan lam mi te ho hi diu khat chu MIPI movement kiti MIPI lungdei banga chon ding pa zo hi kidei a hi in SoO group langa spokesperson hon jong media cha chom choma holim na anei na wa chu MIPI movement hi tu a zong hi SoO hon to kinei a hi in MIPI nei za tho mo wa hi le hi chu MIPI movement hi ti a hi na hin la tu ni a hi MIPI dei da na tong talawa ama ho extend ama ho su extend ama ho ki vendo theina ding government army ho tilhen government force a kona center force a kona hi lo la state force a kona ama ho kisi hin so na ding type bawa hi thil thum dana phat na wa tu ni a hi chi to bang thu phon ho hi hung ma hi ti jong hi I ga sei no win zan hi a hin sei saw hi jong le I ga het thei di win avela ga velo hen nangin azat chum na sei na thi mai theu hin hi za chu azat chuma aki sei lo na dinga chu ga velo hen KZC in KUKI Zo Council in National Highway ya free movement ding MHA to ki phat sa na nei hi chi hi appoint khat na hin KZC su mo na khat hi in aban le SoO in agreement assign na atang ho zo si su compromise akibol thei su kem relocate bolding thal CRPF kema koiding aban le ami ho physical ta verification bolding ki pomahi ho poi akem ho su ulhom ding jong ho ki sapoi relocate bolding akem ho chon do ding jong ho ki sapoi kuki nampin jong hi chu I macha ki gel poi ho ki sapoi na ki sapoi ahin la ho ki sapen chu hi chiwa point khat na ki sei hi the territorial integrity of Manipur hi chi ke thelo ding Manipur su ke loading Manipur government no ya ding ti pa chu ki pom thailo hi aji chu Manipur government in tu chunga boina a chu government na to a to lo hi communal ta na to hi kuki cha te against a chu meitei government chu na to chu meitei force ho chun ama hon amil ham ho jong sepei van sa wa a bulletproof Manipur government adinga bulletproof gari hung ho jong eimi government in kimang thailo meitei government borin aman thei hi jong le tu ni chan ge a hi e ho hin Manipur government ki poma a uniform ki a I bets a MP ki ji na lai cho ahi wanga chu Kukilen army ka hi ve Kukilen police ka hi ve ki kitin lai za chat cho hi cho po wa ki zo lep de lo I ban I da ki ta leu lo wa hi ta chu do leu lo wa zo I sei yo wa inam pi I zo lep pau zong hi I nam sung wa nat na khat hi ka ti no mai hi chu a hi en hi je a chu a hi theya hi le negotiation bolding ki ho cham ding ti a hi le ama sapena kuki chate adinga solution khat ngai to masat ngai kuki chate dam theina apoimoi tu a peace I bol wa I chen khom wa kuki chate genocide a bol got na chung wa thachimi te han ti a to ogon in ei pau hi nam lam kai di ham di lo ham chiwai ke che nei kuki Zo council hon free movement thailo ding ti a kampu pi
district sunga nasata center force hi hen state force hi zong le ki do pia song to ki panga gari si ho po lam lena ki kai do a pan kila a hi in free movement kanom po ve ti a pan kila hi kuki chate gamsung lam lien na zot ke wo hi lo achunga jong na len thelo de wo hi ti chan ge ai pan anakila hin tu nia center government to I chan ham khat tok in wa free movement I hin phalova center force ho deploy boldinga isei pau hi isei hi loi chule SoO hon jong center to tok nei dinga chu hi chi 2008 laya agreement ki sign pa chu ki pom talo atha pa ki bol hi ti ami pi lep mo wa tu nia hi chi wa hung do leu lo kit territorial integrity of Manipur ke thelo ding hi ti a hen na sa sign I bol pau I bol kheloi a hello wa an bol kha o hele chun thu cho ma hi amu te deu ka ta san hi chi ho nop na a chu sign ki bol en tu ni a jong hi Ministry of Home Affairs in hoi ta le kha in so new so chon aza za saina ve ta hi jong le Ministry of Home Affairs a zo sei lo ding ai thu thu na a point hoi ta hin ta do thei wa hi le chun hi chi hi adi pe na hi ti pa chu I het che no ngai ai hi ze a chu tu ni ai mi pi lung hanga SoO hi hen KZC hi hen hi cho hi ke ho to ki sam kai na ka nei ta po vi kalam kai wa hi ta po hi ti pa hi phun ro na nei nau chu hi che ho ji hi ti pa chu I het thein device wa hi in tu a jong hi KUKI Women Organization for Human Right hon jong organize a hin bolvin jing ni kho ting le khun public rally KUKI chate meitei hon genocide e bolu tu ni chan gea justice I macha thudi a vai hopna a umlo je in kanom powe ti a hi koite football ground na patna war of remembrance tui bong chan ke hi public rally chi ding hi ti hi to gon a hin gong win hi chiwa jong hi mi zat I hung ki su to diu ham hi ta hi LAMKAI kil hep mo wa mi pi ki zo bol wa hi le chun hi chiwa jong hi mi zat nin pan a hung kila na dem hi ta ki zo hep na ding mai me ya mi pi ki su gen thei wa hi le chun hi chiwa jong hi koin ita san ta deu ham ti ho jong hi lungel tampi hung do ai tai hi ze a chu a hi the a hi le kanam mi te ho mi pi movement phateta a che peutin KUKI chate hin kichi ta thil bolu hitin I dei bangwa thil hung han itila tu lai social media khang hi ta masang laya 2008 live la chu su hon tok aganeiwa agreement sign a bol jong le mi hamin ki mu phalo wa hi tai a hin la tu lai chu digital khang a hi tai thil khat au ma hi le milham alina pa na niau chan gein hi ta chu press release hung ki bol hi hen a hi lo la sign ki bol no ho jong ki chi ta ki mu chula hi chiwa I mu pau jong hi chilai khang chu hi le hi chu ho jong hi I mu pha lo diu ai wang tu lai social media digital khang a hi pha na chu thil chu I to banga sei thi min lang na zo sei in lang mi hlem le jong le chun adi pa chu do pe jing a hi ti pa hi I het thein ding wa in se wa in tu a jong hi KUKI chate genocide bol na dinga mei te ten to gon anei na chungwa agamu ki dinga ahung pha na ahung ki si in ho hi chi hi emotionally a ilha wa trap ma ilha kha wa hi le I boi de wai hi za a chu tu ni a hi emotional an ha no ma hi le nami na sa ki bol no ho chu gel do in nami na sa na ho ki hal ho chu gel do in I chan ge tu nia KUKI chaten gen theina I to hi ta I pi bola tu nia sum le pai I vet lel na la yu ham hi chi chu a hi the a hi le tu nia hi KUKI chaten mi pi movement a hi lo wa hi le mi pi dei dana thil hi hen iti wa hi le separate administration I dei pau hi avela hin sei ki le separate hi tawe separate hi aha sa a hi in pathinin
aha sapa hi ei ho to si a ahin to a lakhat sunga separate ki ta nei te a choma kuki a choma ki cheng ta ahi le tu a wat hi piham administration nei administration pa hi imu wa thaina diwa chu ama sapena VVECM hoyu ngai hi VV kiti hi galma sanga na umlo hi volunteer village volunteer hi galma sanga na umlo hin gal ihin nei wa pa na hi nam le gam po na nazala VV kisem hi in VV hon mi pi alhep ding ta san umlo hi za chu VVECM hoyu angai lam len ikisem phat no ngai ikizo to na ho lampi ho hi isiem phat no ngai hi khat apo yai le khat langa del thei na ding ho hi phateta ikisem tu muwa mei te government igam sunguwa isu mang dewai office zo se ikha dewai hi chi chu hi lowa ama ho administration atum ka deive tiwa ama ho administration noya iki khai khai yeng wa hi le tu ni chan ge ya imu lo na pau jong hi chi hi a hi tu ni a hi chuchanpur gam sung hi ta kampu pi gam sung ting nopal gam sung chandil gam sunga government function ta hi henlang manipur administration lo si sumang lew han tu ni a thai nei ta lo diwo tu ni chan ge ama ho administration noya ji wa administration tha kimulo wai na keng ko chu na su se to ka chu a tha na ki cho lo mai thei a hi lo wai na in jong chu a se to ka chu in tha na sa lo mai thei chu in tha ge in hoi ge gu a chu iti in tha na sa thei do ong ki sa thei lo wai in chu khet sit ma sat ngai in chu hoi hen lang pha hen lang hoi ta asit na ima cha nai hi zong le in tha na da ya hi le mundang na ki cho ding ham a hi lo wai le na in chu na khet si na in mun ma cho tha na tun ding ham hi chi chu ngai hi tu ni a jong ki gel phat no ngai i gam sungowa administration tum ka dai ti wa hi le administration na pa cho i khet si no wa a tha pa cho i tun de wai hi chi chu i lampi tu a inei sun ai tai option hi hung hlom deu ding hi ku ki cha te a dinga hi he deu kha chu ku ki cha ten i option atam la ya hi pan ila wangai option a hung hloma khat si a hung ting le igen thei ding dan no khu ga gel leu chun ha sa hi hi ze a chu tu a jong hi hoi ta i lam thla na ho hi ivet chilu angai ti jong hi ka sei do no min lamlin phata a kha ding hi chi zong hi e ho strong point khat is lamlin i hla zengo phai sunga lut ting le phai sunga ko na sop lai dang momong mundanga ki the za talo hi chi zong hi i hla sap na khat no hi chi thanei na pian khat no hi in a hin la tu ni chan ge i thanei na ho hi i het thim lo pau hi boi ka sa in gamgi hoi ta ki ven tu mungai VV ki sim tu muwa buffer zone nga ho hoi ta isu ha nu ngai hoi ta ilung lai sa ngai hoi ta isu hoi ngai aban le government of India no ya jong hi kun ta lo ding hi kati no me nei ama ho ko ma gal hei le ya ga taw ding hi ta poi tu ni ama ho ko ma i hei wa i taw je wa hi chi chan ge gen theina i to hoi ta i gam sungu wa pang lew han ipi bola hung wa i hung ke ho pi lo di wong ama sa rally hoi ta hung ki got no wa hi le ama ho hung jeng u chula lampi in ho di tieng le hin ama ho hung na diu lampi ho zong hung umai tu ni a hi hon thil i bol khiel je wa ama ho ko ma i taw tieng le i ma cha i lung dei bang hi ei bol pi nom lo wai mi khan in gari hin zo han lang hi le na di the ai suni min na thi the ai a hin la nangin gari chu cho dinga gadong le chun ni su niam pi in gati jong le chun asu niam lo ding he azu na sanga tam zo a sei ding hi chi chu ai bargaining ki ti hi min a hin zo ting le inop ki bol thei a hi in a hin la ei i ga taw tho ting le chun i dei zat ki sei thei lo hi ti pa jong hi he nu ngai ai hi chi hi i bol ro to ka wa i nam sungwa boina hi kilham lo ding ai tu ni a jong sign ball ho hi ninga sung hung ki te pe hi in ninga sunga hi chi to bang ahung lawai le i to bang in to diu ham i gam inama dinga LAMKAI a i hlen do ho a chinga thi mai koi ho hi i pi lo got ki no ham hi chi jong hi lungiel sang ta aga agel lo chun
i future diu hu ivet na hi le e ho sung hi na sata yung ki them na diu lampi zong hi hung na lai ai hi ze a chu nam khat zat khat hoi ta na tong kho moi ti ti le hi chik la a hi sel gu agu a bol mi pi lung dei lova chon ti hoi ki bol ngam lo ding hi ze a chu tunia hi chi video a hi holim na in bol wa hi in lamkai ho zo si zong hi aki kolen koi ma chan phone a pick up povin aki ho ham a hi lawa hi le a boy je wa hi sui so pa ki bol so ke ham la ke pon tu le tu a bang hi koi ma aki kol do thei nai lo ja chu ama ho a ko na thu chin i ma ama ho kam changa ki za thei lo hi in itiam khana phat kilema ki mu a ama hon jong phan te hi chiwang hi kami pi ho koma ka sei do lo ho a hi ti a in sei no male ama ho kam changa jong inaza akit de wa hi ti chu a chaina ka ga sei te in tin tu ni ku ki news ve zo se na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathin in phat thein bu jing taw han